velika je radost danas pre svega u ovom našem svetom hramu, što imamo čast i veoma značajnu priliku da vam predstavimo jedno veliko delo samoga ovoga mesta. Zahvaljujemo se također i gospođi Ljubici, autorici knjige B.G. Sveti Đurađ. Zahvaljujemo se našoj dragoj Ljubici Budać zato što je posljednje 24 godine radila na ovom projektu i što je ovom monografijom sve nas ovdje prisutne, sigurno sam, učinila ponosnim. Srećni smo što će ovaj skup ostati upamćen kao početak izgradnje duhovnog centra u porti našeg hrama i želimo da pozovemo sve ljude dobre volje, bez obzira na versku, nacionalnu, ideološku ili političku pripadnost, da iz ove današnje sabornosti proistekne čvrsta odluka svih ovdje prisutnih da zajedničkim snagama izgradimo taj dugo očekivani duhovni centar. Evo dana kojeg stvori Gospod, da se radujemo i veselimo u njemu. Iza ovog za nas, Žitišćane, krucijalnog i monumentalnog dela je uporan, strpljiv i veoma naporan naučni rad, a koje je naša Ljubica Budać po oceni njenih kolega i uglednih arhivista veoma uspešno obavila. Žitište je dobilo najzad svoju dugo očekivanu, zasluženu i pomena vrednu monografiju, nadahnutu priču o vekovima koji su obeležili ovu naseobinu značajnim zbivanjima i događajima. Kada je reč o Žitištu, iako malo mesto u Srednjem Banatu, ne postoji period koji bi mogla da izdvojim iz jednostavnog razloga što istorija Žitišta traje dugih 7 vekova. 700 godina kontinuirane istorije jednog mesta je jako puno. Većina mesta, nažalost kod nas zbog različitih političkih i društvenih situacija, imala prekide u svom razvoju, Žitište nije. Tako da je ono što čini ponos i radost i nama kao meštanima i za pisanje ove monografije, da 7 vekova dugog trajanja obeležava njegov razvoj. Ono što je možda specifično za Žitište, to je njegova srednjovekovna istorija koja je izuzetno zanimljiva i dokumentovana u knjizi kroz srednjovekovne povelje i diplome koje smo objavili. Također, razvoj Žitišta krajem 19. i prvoj polovini 20. veka je jedna eksplozija ekonomsko-političkog društvenog dešavanja, stvaranja različitih kulturnih, privrednih ustanova, škola, zanatskih udruženja. Žitište je također u jednom periodu bilo i sresko mesto, tako da na jednom malom prostoru u Srednjem Banatu istorija jednog malog čoveka opisana je na jedan lep i veliki način.